svima! U današnjem videu imamo još jedan udarni odbijač koji je namijenjen za vozila, 20V, znači Parksideov. Prihvat mu je pola cola. Budemo sad otvorili kutiju, malo ćemo vidjeti šta ima i onda ćemo pokazati kakav je u radu, znači kao i u svakom videu. Znači uz odbijač smo dobili punjač koji je nešto malo drukčiji od dosadašnjih punjača, u principu isti je. Za iste baterije sve je isto, samo malo drukčijeg oblika. Znači, naspram, na primjer, ovoga. Dobili smo jednu bateriju 4 Ah koja je puna. Dobili smo udarni odbijač i dobili smo 4 nastavna ključa ili tigedore. Znači 17, 19, 21 i 23. Sve je to tu lijepo složeno. Kutija je klasična od Parksidea i ima mjesta dovoljno za sve. I naravno dobili smo i uputstvo. Znači, glasnoća ovog uređaja je 95 dB, u radu 93 do 95. I jačina je maksimalno 400 Nm, znači 40 kg. Dobra stvar je što tu na ovom dijelu možemo mijenjati koliko jako pritežemo. Imamo znači 100, 150, 200, 300 i 400 Nm. To bi u principu bilo to, nema tu ništa specijalno za reći se, znači pola cola prihvat. Da vidimo kako tigedore sjedaju. Znači uređaj radi, taman je sezona zamjene guma, pa ćemo to odraditi s njim. Gume su spremne, provjeren tlak u njima i možemo krenuti na posao.
što smo i vidjeli, alat je odradio posao za koji je namijenjen, baterija je i dalje puna. Ova skala možda nije 100% mjerena, ali mislim da to i nije od neke presudne važnosti. Ipak kotače otegnem još ručno. Mana je jedino možda što se mrvicu slabije vidi na suncu. I sad malo znači o ovim nasadnim ključima koje smo isto koristili. Znači to je isto set iz Lidla koji ima nekih 5 godina. Prezadovoljan sam s njim, znači niti jedan nasadni ključ ili Tijedora nije puknuta, niti jedan bit nije puknut. Svašta sam ošerafljivo i sa polugom i ovako i onako. A sad što se tiče zamjene guma, ako ste vidjeli, ja sam svaki put stavio rezervni kotač, to jest kotač koji sam skinuo, sam stavio ispod auta iz razloga ako auto slučajno padne sa dizalice, da mi ponovo možemo dizalicu staviti ispod praga i dići auto. I u slučaju ako se nešto s dizalicom dogodi, da se izmakne ili propusti prsten na hidrauličnoj dizalici, da auto ne bi pao na nas i izgnječio nas. Zašto sam dotezao, znači, kotače ručno? Iz razloga što ako ga dotegnem ručno, znam koliko sam ga stegnuo i mogu ga otpustiti na cesti. Na Berlingu ste vidjeli da sam morao sa polugom kotače otpuštati jer je vulkanizer stezao pištoljem i nemilo je stegnuo. Znači ja na cesti ne bi mogao zamijeniti kotač da sam probio gumu. Bez obzira što imam i dizalicu, i ključ, i rezervni kotač, jednostavno ne bi mogao otpustiti šarafe i morao bi zvati nekog da mi dođe sa nekim komadom cijevi da to otpustimo. Šarafe smo malo namazali sa masti koji su se doimali suhi, čisto iz razloga kad budemo drugi put mijenjali gume, da ti šarafi se ljepše odbiju i da ne bi zahrđali u glavčini. To bi bilo to od ovog videa, like, share, subscribe, hvala i do gledanja.